Dada Samuel Mukoni. Malume we. Dada Samuel Mukoni. Malume we. Kile ka uweta ka kata kopa. Kile ka uweta malume ka kata kopa na. Isa ko pa. Hore na hailenda le wena. Hailenda le wena. O tla bona. Kile ka uweta ka sa kopa. O tla bona la ndata. Dada Mukoni. Malume. Dumela ndata. Dumela malume. Ba mamedi. Ka ofela bona ba mamedi. Ke a leboa ndate dibitso la ka ke Francis Abinang ha monate. Abinang ha monate. Ke ntate Dineo Mokoni a go tanga monate botsi. Ntate wa. Tsa wetsa. A go tanga monate.
ke dumedisa ba mamedi kaofela hle ke dumedise Basotho ke dumedise batshetsi ntate ke televisioneng ke marangrang ke moeng tatsa ka dilukile tate Mokone ke yotse motho ke re ha sa tse mo Afrika ha tsebele ha ba o tla bona mo ke mo sena le tsena e ba ntse go ya ka o lo bona lo jalo le mo sena o bona se jalo ya ntate ga re marangrang ntate Mokone o renga bu ka ntate Mokone ke a leboa ntate ke rata o leboa haholo sealemoya sa Afrika re ka ga mokete ntate mme ke a leboa hore ebe re ka ga mokete o mogolo tjena o a bona hore ke a bona hore dintho di fetoile ntate dintho di lokile ona le pia ngwe e ke bina ke rena o no le ga ntho di fetoa ntho di fetoa o ne la ulitsi o ne la ulitsi ha ba ke ya lamo ga ba mehlolo ha ba ke ya lamo o ha ntho di fetoa o ne le ga ha ba ke ya lamo a ga ntho ga ba mehlolo ntho di fetoa o ne le ga wena ma Afrika fetoa dinjo o ne ando fetoa ha o ne Mokone ka ntwa tsa bandate ka ditaba tse jwalo ke ditaba tseo ke re le nna ke tshojolo ka wena ha ntwa di fetoa o no le ka ndate ke rata ho ke tle ke bontshe hore ndate nna ka nnete ke bile karolo ke bile karolo ntate wa ka mme ha ke batla hore ke tle ke o bile karolo yang ya ndo fetoa ke teng ntate Mokone le nna nzombo Di
mamedi wa ka wa Moafrika FM ke ko moholo haholo wa dipapadi ke mokete wa moholo bona bo haisalo o no le kae ha ntho di fetoha o no le kae ntho di fetoha o no le kae ntho di fetoha ay mokete o teng a go tlo ba fa ntho tsa bona go fa ntho tsa hao re ka ga mokete o moholo wa sealemoya se seholo sa Moafrika FM ho na le pina e ke ratang ha ke tsebe ke kgola ba mamedi ba tla ke ba nthuise hona ba ka rata re kae fela ne ke batla ke re ba gelle ntate re ba gelle mamedi ha ke tsebe na mo ntšhabileng go gotsofetse ha ka fela re atametse wena morena re atametse ho wena morena re kgothatswa hoba hele na mo dietsa no teng ka mo batho ba modimo
boholo ba hae bo ananelwe boholo ba ba ananelwe wena mamedi wa ka mo Africa FM metsotso bona etsa majalo ke 14 ya metsotso ka morao rena 10 o mametse Francis ho se le mo ya se seholo ka ga mokete o moholo wa sena se le mo ya sa mo Africa FM ke tsa majalo le wena monate ha ile hantle ke tsa malwena jalo ya ho renyane ya 10 ha o le jwalo o dule le nona me monoto ntho tsa tla loka o tla utlwa hantle gore mona mo teng jwalo o fihlelle ha le ha le nepaetse go fihle hantle ka ga mokete me ke ne o file pina e monate haholo ke boholo ba hae bona ke se fela se se gatang haholo ke fela se seholo se tlahang ka ga di fela tsa ba Kriste tsotle di entswe ke modimo tsotle di entswe ke yena mme ke se fela se tlahang albumong e ileng ya bitswa fela barutuwa ba lauwe ka thata barutuwa morena Jesu o ba laile ka thata ke ngwa dipina tse ke ngwa album tse ileng tsa nka Francis sa motlo sa kae tsa mme kae empa gona le pina e nngwe golo gona le pina e golo wena mamedi wa ka e ke batlang ke go fa yona ile nya etsa hore o tsebe Francis ha sa le mathabekena e hlakwana e tsamaya le makholo le tšhintate o ntso thela makholo le ntso jwale ke pina e golo haholo ha ke tsebela ba mamedi tla batlang ke mo fa hore na ko baneng a ula thwe ke leboa mohau wa modimo ke leboa mohau wa modimo tsohle o di etse ka ofela o tsebe hore ha le ha o le jwalo modimo yena o teng ha o ntse tsa dintho tsa hao ka ofela o tsebe hore ka nnete modimo yena o teng hona le album engwe e ke ratang haholo yena mamedi wa ka mo Africa FM e ke ratang hore tle gantse ke tsamaya le wena mona ke o fa dintho ka ofela o tlo tsebe hore o utlwe le yona fela ke batlang ke tlotlama le wena wa bona o ile hona tsena ga fufulelwa ke tang ka ba mamedi ha re ntse re ya kae man ntse re ya kae re atamela ba mamedi re tla banka ba bona hore ba beya moyeng re tle go utlwa hore na ba batla re tsamaye jwang ka ba kgotsofetse mo ba teng fela na le pina ke ratang haholo e reng ke leboa mohau wa modimo ke phamisa boholo ba hae o mosa o lereku o matla wohle hona le ntho tse dintse monate lefatsheng mona wena mamedi tse monate wa ditsela Mafrika re ka le hantle bona mamedi o tswa o e bona hantle pinena ke tlo tswa le wena ka jemjena ko ha ke se fumane monyetla o tsena e sale ke ba ka ga Mafrika hore nke hora tse pedi ka ofela ke letsa mmino wa Francis butle ke
bolayang ka sethunya o tla shwa ka sethunya. Haleluya, haleluya. Nna ke bone boholo ba Jehova, ke bone lerato la Modimo, nna ke bone boholo ba Modimo. Thunya se ntjhebile, re tla bina haleluya, re tla bina le manyeloing, re tla bina haleluya, 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 amen, haleluya, haleluya, amen. Everybody come on, hey, hallelujah, hey, hallelujah, hey, hallelujah, hey, hey, yes, sing with me, come on, jump, hey, 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 Hoza moketuteng ngwana mamedi re tsamaya jalo le wena ha monate bona bo haesale mashome a mabedi a metsotso re tsega re fogaletse go rana leshome wena mamedi ho monate bona. Haleluya re boka wena, haleluya, haleluya, haleluya re boka wena, haleluya. Hoza e re go jwetse nthwenyane gore na 100 Francis eno ke mang, Francis eno ke mang wena mamedi. Wena mamedi wa ka mo Africa FM re ke tsamaya le wena jolo ha monate ke tle go fe hanyane gore na Francis eno ke mang. Ke gola mono mo teng o buhile ka makgethana a isale wa bona gore ke tsamaya le bosi ba bararo ka kwano mpa he ka bo bona fela ho latela sebaka ke ne ke lokela hebe ka mona re itse thathalala ga re thathalala empa he ho latela sebaka wena mamedi hle ke tla go bontsha ba bang ha moraunyana ke tlo nka no moronyane ya 21 1993 go nka no moronyane ya 59897 ke tla ke bele go nke hape he 21216464 ke tla go tlo gona wena o mametse o le kae o shebeletse o le kae o tsamaya jwang le gona dintho tsa gago ntse di go tshwere jwang wena mamedi go tloba le wena ha monate o bane re ka ga mokete o mogolo wa seama se segolo sa mo Africa FM ha o le jwalo ntse go fa mmino monate bona bo haisale ho hla di album ntse fapaneng tsa motho a bitswang Francis ya binang ha monate ona le pine ke ratang ya thapelo kgolo ya Francis ya halalelang Francis ya halalela ho modimo a toka le lerato o go hlonolo fatse gona ba haiba Lesotho o go thusa o phela kgotsong le leratong la hao ntateng ke tsa mosebeletsi wa khotso ya hao ke tle gore ke bona gore mo batho ba senang khotso ke etsa jwang mo batho ba senang khotso ke etsa jwang mo batho ba tlhokang mothaba ke etsa jwang ho modimo a toka le lerato mamedi butle ke tsena ke batlo senya nako bane ke batla mono mo teng fela ntho tsa o tetse bo tsamaya hantle go pinena e monate ke ngwa dipina tsa ka tseo ka nnete ke batla go bolela nnete fela gore e ntlisitse mona ya mpe ya mane ya ntlusa mona ya mpe ya mane wena mamedi ke metsotso 25 ka morao ra ina le 10 hoza Oh
toi. Il fait qu'il veille à la toi, maman. Si pas de lui ou tu si soir. You tu si c'est maman le fou. Kubanikika hufana. wena mamele ko hotle mo ngona tenhle eringe kinke ba mamedi mona eringe kinke ba mamedi mona ke a bona hore hela watching from Johannesburg wena mamedi on Facebook ka bona motho a re ka mona ka Johannesburg ntate go beile lihlo go beile ka re nate fela khotso fala ke Africa FM mamedi ke mokete o mogolo ke shebile hantle ka nnete ke ka Gauteng ka mona Jemistene a re ke mona ka Jemistene Gauteng ke shebeletse Data Francis ke khotso follow ene ha isale wena me di re tsa malwana jolo bona ha monate bona ba isala ke sheba mane le boteng na maranra ke a bona hore a datwa ka hile ntho tsamaya hantle bona bo ha isale ke tsotsa malwana jolo ha monate ke tsotsa malwana jolo ha monate re ke bona gona ke tlanka mamedi mona metso ma shwa mararo ka morao rena bo ya le shumena mamedi ke tsotsa malwana jolo re amane horeng ya le shumele metso mmedi hodima shom ke kwa dipina tse kholo heena ntate rumana di chabeng ke ka mo ga tsamang ka teng wena mamedi wa ka go moketona o moholo haholo monate o mokalo ruri ngwane so re monate o mokalo ruri monate ona o haisale re ke mamedi ka kwano ke tle ke bona gore na la lena mamedi re tsamaya jwang wena mamedi mohotle mo leng hona tembutla ke utlwe khotso mamedi dumela Hele! Mokete. Nawaka o mme wa ka ke lebile ho minane mono motse ga o khotse fetse pelo na ka itshweu a jolo ka lehlo dithabeng ke mema wena fana ka ke sixwa ke patekele ka uta ebo ta amene kholo mema mwela ke lebo mme wa ka o utlwa thank you
a se mohe me ke amana maganga mano ke kopa ba pele pina ya nehle ya thapelo ya khotso pina ya thapelo ya khotso go papa le thapelo ya khotso ya ba ke ga ke ona nentse matha mona ke tsebina ke tletsa jwa thapelo ya khotso e pina ya hlantsha ye bona ena ke pina e kholo he wena ngwane ke pina e kholo bona bo ha isale ntate o nketsa mosebeletsi wa khotso ya hao Roman na di chabeng mofukeng ka Christian Phammatla o ke ka mona ka Tleckstop ka mona ntate ke o buhile ka mona ka Tleckstop ke tsamaya le wena monate ka re dula le nna ngwanesi dula le nna monate Roman na di chabeng o saene ntho jalo banna butsa nke ke utlwa mamedi ka mona gore na o re kgotso ntate wa ka ke ntate ka laele mokete mathoko a toropo ya Hlotse ntate o jwa momote ele ntate wa shala ba ka mona ba shebelletse ka magang le motsiaga bana ba shebelletse ka mona ntate gantle go tle ha kana botle bona bo tsotehang ntate wa ka hedi a botipelaelo le a botithuto ba shebelletse ka mona ka mathoko a toropo ya Hlotse a ntse re le mametse ntate ke maAfrika jwang ai hule ba le ka metibong ka kwana ba shebelletse ba shana ba yetseng kaofela mo le monga jotse group tsa hae gore di shebelle mo Afrika hona jwale batla ba tsebo go kgatlha le o bona ntwe tse monate tse ntle ntate wa ka o utlwa ba bona le go feta monana go bane jwale e hlile ba shebile ke yona tantane ba ntshwere ka ona ka Gauteng ba ntshwara Tleckstop ba ntshwara hotle kwana le kwana ba ntse ba re fela ntwe jwalo motho ke ana gore ntwe monate ya phetwa go ntwe monate ya phetwa ntate Francis ntwe monate ya kalo gore Chef Francis ao ntate Francis ba mo rata ga ntwe le bana o tla ke tlo kena ka mo ba ba intatwak o utlwa ba ya asemohe mamedi re ka ga mokete o mogolo bona bo a isale ke tsamaya le wena jalo ha monate ke Francis butla ke nke mamedi ka nkena mamedi kgotso ntate kwatisi mewe ke sagetse fela ntate wa ka ne ke ipatla moketeng ao banna ntsulana ke la ka belabela ka kwana ke a le utlwa ke mme Makgotso Motshela ka belabela ntate ao mme Makgotso ke a leboha utlwa ntate nketse mosebeletsi wa khotso ya hao ntate nke o e rata ka pelo ya kaofela ntate a mme Makgotso ke gore nke ke phete nthwena ko ka baka la ho fela ke batla nke ke phete nthwena nke ke mathitse hape o utlwa thank you mme wa ka motho a re go shebile a re ke o shebile ntate wa ka ke o shebile hona wa ha isala na ga fela wow mame di re butle ke etsa tsena ke tle ke bona gona ke tsa majwa le wena he ho tloa mona o ya mane ha ke tsebe na pina e tla nketsa jwang bane ke a bona hore ehlile inkile inka mojao e batla hore inketse ntho tse monate not cliff ka mane ke na le wena re go shebelletse ntate Francis ke ka mona ka ferene gene ke rata energy ya hao ke rata energy ya hao ka re dula le nna ngwane I
we ntate Rumana di Chabeng wena mamedi wa ka ke tsamalola jolo ha mona tuba tsetseletso mosebetsi se ale moya mo Africa FM ka barandrang o mametse hantle ka se ale moya o go bona hantle ka television wena mamedi hle hohle mo leng ona teng gona le wena ka tsamaya jalo ke tsamaya le bo ausi mona ke tsamaya le bo ausi wa bona ba batle jwang ba o tla ntho tsa bona ka makgethe ntho di o tla ka makgethe re bone ntho di o tla ka makgethe mo Africa ai ntho tjena ke kala we bona ai sa le nna ke kala hore ka ke be ka studio ka ona mokgwa ona la le jalo wena mamedi go tsama le jalo ke bona hore ka nnete ha o ka bona ntho marang mona ke kotsi ke ba hlomola fela melaetsa e hlang ka mona ka nnete ntse fela ai wow ke bo wow e mona fela hala la Francis ya binang ha monote a Francis here a wow ke taba tsa marana wa tsa go etsa mamedi ntho ke batla go ke peona fela engwe fela hona ntho ke kupang ha ke tsebe na sekotlo sa ka ska intate ke batla mme ka ntle le sekotlo sa ka mona wa tsa ke tlotsa makale boko se a tseba re thabe man jale ke na le sekotlo mona se ke batla gore nomoro nyane ya 640034 o go intefela mpenye o nka ikokesha mo lore ke tsala ka sekotlo se ka sekotlo so o go nkupela sekotlo ka mo ntlo bona gore na ke tla etsa jwang ba jale ke batla ba mamedi ke batla ba mamedi ba buhile mona ba tla ba bona hore ke tshwere sekotlo sena se ke kopang hore bana ba sohle ha sna letho tla ke mpeletseng hore re tlempe re bona hore na 64000034 64000034 kenya ikhwekeshe hao ka mono kenya ikhweshe batsi ba re thabe mane re tsama bana beso le kile la bona ntwetse se kotlolo ke sena helele hazitsele mamedi butla ko nkenge ke mamedi mona kutlo gore na o kae ma re shebile ga lona te khotso mewe ha mono ati mewa ka o jwang bua fela ke bua le mang ho kae ke a leboha mme wa ka utlwa o ba shabile ba otlela jwang ba etsang mme wa ka helele win mo Africa television me ke le buile wa utlwa le bo mme wa ka motho hala mo Africa radio wa tla fela wa etsa mafela ka mo ene we ka teng ona mamedi wa ka mo Africa FM re ke o nke ke tle ke bona gore nna lo re tsa majwa khotso sikabalia ba nole nna ke a o hloka ha o etsa tsena o nketsa jwang dumela ntate wa ka Isawa Zaria. Oh, buja ki wali ntate mang? Isawa Zaria ka maduwa wa. Ithala ka maduwa wa kwetsi. Ala jena buti. Oh, wena ntate mang? Ntate mala sera susamleta zi. Ntate wa ka ya tla o sana go a re bua o sana o utlwa. O na defense mo moteng. Ntate malesela le tshwana le za. A ntate malesela ke a leboa hlenda twa ka o tlo fumana hlenda twa ka utlwa. Jale o se di mo sa se kete magolwa a go bolle mashome a tshiletse le metse tshiletseng. Na bana le sotla ba tsietsing. Yo go tshwa lo. O tile. Hantle ha o. Ntate malesela o nketsa jwa butla ke bona gore na ke tla ke la buile ntate twa ka utlwa. O tse yo la ga re bua ka ntate Emmanuel kana go e. O bua nnete.
Ako re ke tle mona pele ke tla gutlela go wena ntate ga utlwa hona ntwe tse tlhophueng mona se ke batlang gore ke tle ke tsamaya hanyane fela wa latela go tlhopho e ntsweng kwano ke tle ke bona gore nna le wena re tla tseba o natefela jwang wa utlwa he ntate wa ka motho a ka kuting ka mona ka nnete ntate wa ka ke na le wena ka pelo yohle le ka moya ohle le ka dintho kaofela tse ke na le tsona ke moeti ke le tseleng ke feta ke tsamaya le ha tsela e le thata ke lebile hae ke lebile hae fifilona le ka bateng kana ka tsiele ha butla ge fa mamedi wa tla bona ngwana teng re tsamaya le wena jalo ha monate ke Francis ya binang ha monate utla ona ntho kena bone cho Samaya lihatsi la ilitatam kelebile haye kelebile haye ifilona likabate kana katsiele ana kabila Musonwadira makhotla antikile aroram kitsela pili fela pelo kimelwa ki alila hahuli hutsutsu kimilikum kama tasiki shoram kitinam kimpakisa uphelezi kilebile Tala impulaya kiswile lidithabela ki khatala ki nyediswa utenya yantusamburutu yanchadalang Tata hakimun kinale jaso Marama kahotso kinse kifenya Kulima twenye hongu hakibona omurena iliena yantopisan kelebile
ntho e tjena ke so e bone mamedi re tsamaya jalo le ena monate o mametse sa ditshebeletso le bosebeletsi seyalemoya ke mo afrika metso ya rona e tsamaya jalo ke metso robong re le ba o reng ena bokae re le ba o reng ena ya bokae re le ba o reng yana ya bokae ho reng ya bokae mamedi wa ka mo Africa FM butle ke bone rona taba tsa ka di tsamaya jwang mona wena mamedi wa ka mo Africa FM ke tle ke bone hantle hore na taba tsa ka di tsamaya jwang tululululu la o le jalo wena mamedi wa ka mo Africa ntse re tsamaya jalo le wena ha monate ke metso e mekae ke metso e robong kandi ke metso e robedi jwale re le ba o reng yana ya bokae ho reng ya bokae ho reng ya bo ya leshome le metso mong hantle re tsamaya jalo le wena ha monate re tsamaya le wena ha monate jona we hona le taba e ke etsahalang mona e ke sa e boneng hore na e ntlela jwang hona le ntho e nketsahalang ha ke tsebe na ke tla etsa jwang wena mamedi ha ke tsebe na ke tla etsa jwang wena mamedi ke a bona ka mane ka marangrang ka mane a re ntho monate wa e tseba ntate Francis a re ntho monate bona bo haisale ntho monate bona bo haisale a kore ke kope ka mona ke tle ke bona gona ho etsa etsa jwang mona ntate engineer a go tlo nthusa hanyane ke bona volume ya ka e sa theowe mona le ha ntse ke beile tlase o go tlo ntataisa hanyane ke bona speaker sa ka sa ntheoele mona ke le ka hore ke theotse dintho tsa ka but jole ha se laolei ha ke tsebena la o le jwalo wena mamedi butle ke etse tjena ke tle ke bona hore na taba tsa ka di tla tsamaya ka mokgwa ke di batlang la o le jwalo wena mamedi butle re bona hore na ke tla etsa jwang ko shebeletse ke le ferene khene ke rata energy ya hao a re ke rata energy ya hao ke rata energy ena eo nang le yona ntate Francis ke rata ka pelo ya ka kaofela hona le pile ke batlang re bine mona ndodana yami ethugileyo buela ke butle ke etse tjena ngwaneso butle ke etse tjena wena ngwaneso re ka ga mokete ke stage ha ke le mona mo kiteng ke staleng mona mo ke teng ke staleng re lo tla ya kwana le kwana ga o ringele shumele mtsumedi butle ke bona gona taba tsa ka ditsa majwang wena mamedi wa ka mo Africa FM ha ke tsebe go utlile go mamedi ba nyogetse gore ke bue le bona ke tata go nka na mamedi se ka ba matata ho hang butle ke etse tjena ke bone go gona taba tsa ka ditsa majwang utla
Mamedi ke Hasimo ha bona Mamedi ka Africa FM la o le jwalo butla re bona hore taba tsa rona di tsamaya jwang wa bona hore dikunupo ka kwa le tsona di etsa ditaba tse ding fela la o le jwalo wena Mamedi re tsamaya le na monate bona ba isa lehle o ntse ba metse sa ditsebelo tse le bosebeletsi ntate mo ketuko moholo ha mo ketuko le moholo hle o tla etsa dintho tse ngata fela kana go ele nngwe o tla etsa dintho tse ngata la o le jwalo ge a le bua la o le jwalo be ke tlo nka na Mamedi no mo gonya mohala motho a Francis ya binang ha monate Facebook ya Facebook ya sebetsa wena Mamedi Facebook ya sebetsa ke rata go bolela nnete wena Mamedi wa ka Africa hle bute ke bona gore na ke tsamaya jwang no mo ga gona mahala e teng kwa re go nke ko be moyeng khotso la ho le jolo hle wena Mamedi ke ntse ke tsamaya le wena jolo ha monate ke tonka ko be moyeng dumela khotso Chef Francis. Chef Francis. Ke bua le mang? O bua le ntona Sefadi Masteng ha Kotanyana. O mametse mo Africa FM. Ke mametse mo Africa FM le Francis ya binang ha monate. O ka ra mokete. Ke ka ra mokete o moholo a sa le ke le ka rona tsheare le na kaofela. Ai bo mme wa ka. Ke bua nnete Francis. Ke rata ha o tsore o busetsa tipa selateng. Mme wa ka. Ke o leboha utlwa. Thank you ngwaneso. Mme wa ka wa ngetsa ntho tse monate Mamedi wa ka Africa FM re tsamaya jalo le wena ha monate bona bo ha isa le butle ke bona hore na ke tla luksetsa jwang hobane re ntse re le jwalo ka ga mokete o moholo re ntse re le ka ga mokete ona o moholo bona bo ha isa le he wena Mamedi mme ha o le tsena motho a nna fela itsu mokete o teng a re itsu mokete o teng itsu mokete o teng itsu butle ke Mamedi ka nkena khotso Ndate Francis. Mewe. We, ke mna Mathabo mme kana sakata ka mona Hanqefu mo Fokeng we. O kgotsofetse mme wa ka. Ndate. O khotso mono mo teng. Ke monate ona o. Ebo. Ebo ku pa nghaula hlongwaneso. I can that Francis. Noka. Ai, ka go hopotsa ntho tse re sa ditsebi. Abo. Dula le nna wa ka ona me monoto ka mono teng o utlwa. Ke na sakata khalonda ba kwa mona. Khalonda ba kwa mona. Ha monate fela ntate Nkhojimi. Tana le mehlana ke o mamela mofuteng. O kgotsofetse mme wa ka. Ke o etsa ntho tse kotsi. Yebo. Hole mo Afrika hai hole. Ai ka neta modimo ke yona sankatana hantle. Ke yona sankatana hantle mme wa ka ke lebo utlwa. Thank you ntate. Na pine ke leng ka ibina hona le pile ke leng ka ibina ka dinako tsa teng mo re neng re rata hore re ke re bue ka ditaba tse kgolo ditaba tsa ne tsa hore e go iphaballe motjha go itlhokomele motjhe e itse ke o be sa watuka utla butle ke utla ntate Francis ya binang a monate a re ke o rata ha go la go rata hona o haisale a go bina a monate jo ba ga o se ka pele otla setepe hantle hona o haisale ke mo shebile ke abuti re thabile ke abuti re thabile le tshela ka mana ka matsieng ke le abuti re thabile le tshela ka mono ka matsieng ngwaneso ntse rena le wena re kgotsofetse bona bo ha isa ke sina o se ka pele kofi ko yena ka pele ka pakiwa ka pele ba ga o se ka pele ka mono o mo be wona bo sale a go re chef Francis wena Mamedi re tsamaya jalo le metso gona ke meraro fela ka morao ra bokae hora ena ya le shumele metso mong a ke tsebena ke tla etsa jwa manna ke tsebe e ka re ba Mamedi jole ba ka mpotsa dipotso kore ke tsoa ipotsa dipotso jwale wa bona hore dintho tse butekeng ke Mamedi ka mona kutlwe Mamedi khotso Ndadwale boboso ndade
ke nya le sela ke mo ya mafite mo ya mo ga re mazete mo na mafiteng ndadua le ba bose wa nna ja mamela a ja mamela bana wa tseba ndadua ba tsile ke ngile skaftini ke sene ke nke go go na be ke maka khalanga skaftini ka hasna letho nna go shebile wa se wana go bala go tlo se nna ga re go ke sheba o tswa o tseng ga sa re ke le sheba ka o fela lo ya go sheba so ya pa mono le bo mme ba se ga di shebe zen se bola ba sa le ke bone ba kama ka ba ke na ka mono ba ka ba ka ke ba ti de jo na ya ka ta ba ba se ke le tsaro aw banna gale bonta toka wana mamedo ka Africa FM ke mona ntse ke bolela ke we ba su tlake mpele gele ya tsoma motho a stage le na o tlamea go gatheo mona ka pa o fumana metsi o tlamea o fumana metsinyana jwale ke bona o sna le thoka mona ne ke re hle mbe go feno mo go ya ka ya iko cash ya 64 le 04 le 34 o go agelo he ka dite ntho o etsang ka mono ke khotsofetse bona hona wa isale 64 le 6404 le 34 o go agele ka mono a ntse ka go dibini tse ngata ka gona haina ha o ka wa batla o tsema gore na dibini tse tswang matsong a Francis di kae e ka nna ba gore dibini tse ngata gore ha ke tsebena ke tse kae tse ka tseba gore ke di be tafoleng mona fela mamedi ke batla go bolella nnete fela gore ha o soka batla gore ke bue ditaba ho ga tsone tsa pele tse tlo di bina mona nka dinka ke ntse ke bua ditaba tsa gore na ke tswa kae le pina ke tswa kae le mo Africa ke tswa kae le ditaba tsena tse ntseng re di etsa ka tjena mme ke batla go bolella nnete fela gore he sa le mo ya sena seng kukile mo ke neng ke fokola wena mamedi ke ne ke le monyane a holo a kena ka ga mo Africa ka mo ne ke le monyane hona jena mahetlanyana wa bona ke ana itsetla ka nna go ne ke sena le mahetlanyana fela nne ntse ke na le malalanyana o itseng ta tswanyane jalo ona tjena wa bona hore ka nnete molala kona o itse o eme hantle ka lebaka nna ke batla go bolella gore mo ke tswang teng le sena se a le moya ha se mona le mona ke tswa kae le sa le moya sena re santsane re bona microphone ona o bonang ka mona o khitlwe ka thupa ya le planka le teng tjena le ne bile le sa betlwa le o betlwa ne le nkuya ke tsena e se lona le nkile kae e ka nna ba wila lenka ka ntle ka mana fitla a kokotela ga speaker mona a be microphone kana go tseno mona le di tray tsa mai mona re dula mona ke sebele studio sene re sula le sa benchanyana tjena wena mamedi jwale ka jeno tjena wa re bona ntate re rotla hantle hona le pine ke rata mona ya Francis reng thula ago thule hlakula meokgo Jesu ke karabo ibile ke motshedisi thula ago thule hlakula meokgo au banna Jesu ke karabo ibile ke motshedisi thula ago thule hlakula meokgo Ngeke mamedi ka nkena kutlo gona 21 99 93 mamedi khotso abinanga monate a re botle re na le mathata a mme wa ka bana o ngwatlela ga monate tje a re nako e teng ya mafuohle se sa lo tshwarisa le ka qatsha ka mona ko etsisitse ke bina yona ko go khotsofetsa ke bua ka yona tjena ntate ona wa tsena ke bua ka yona o khotso ya gutlela ho wena ka hopola nako tsa kgalo wa mphasidi a bo mme wa ka ke monyane ke kgola ne ke bala bo sebe au banna o no le monyane a go nketse fedi laka ha ke bone bokeang au banna mme wa ka o nketsa jwang le o nketsa tje butse ke go fetse so ke ka go pele wa utlwa yana ke no go tlo go utsa mme mang ke magauta ka tsamon butle pele o shebile marang ka po o njile ka tsebe ke o jile ka tsebe ke shebele ka barangrang mme o ka ke le bodile marang a o ba dile tso tsa metswalle o ka fela le marang ba ke go kanya semelo se mmedi mme wa ka utlwa ke a lo wena for ranzizi a go re chef ranzizi
Ruby. Baba Mfking, Baba Mewaka, Baba Mewaka. Mamidi, Kisamajolo Lena, when I tibona boy Salim, Hakiso Gunto when I tibona Buchena, Ringo Kufa Pinena, when I'm ring, Jesso Kikarabo, Jesso Kikarabo, Yamatata, aha, Wiki. Serena le matata au me khoikele ke tamaramen mulatuki naga iten amafuose ya matata aruna Jesu chula wane Akula mi khomaramen Akotule Akula mi khom Jesu kikarabo Autula tula Akota Akula mi khom Jesu kikarabo True.
nako thula mamedi wa ka Afrika ga sama jalo le wena ga monate bona bo ke sa botsebeng gobane metsotso ya gona e tsamaya jalo ke le shomele metsomene hantle ka morao raena ya le shomele metsomong ge ba o renyane ya le shomele metsomedi gona le wena ga tsamaya jalo ga monate ke rata ke buele gaitsedi tsena tsa ka gobane ke rata gona le bashimane ba babedi mona ba ke rata go kotlo ba bona yona mamedi ga tsamang kaofela timena ya fela ha o bona ile tjena ka kwano ka dipapising tsa gaso fela ne ke batla gore ke ba kope fela go mona ba ke ba itlhalose ba o dumedise ba ke ba buele wena ka bontse ba babedi ya marago pele ba ke ba ga hanyane fela ba tle ga ba o nwa metsi ke tle ke wa gelle mo ifomong gape ke tle ke bona gore na ke tla sebetsa le wena go tloa mona o ya pele jwang butle nke o sute mona hela dumela tlhagaitse diaka dumela ntate hela ho jwang ngwaneso ho monate na ke tsena mo ditetsane ke ntwe teng ka pae hai moditsane hle a se ntwe teng o siela pe o sina mo ditetsane la pe ya keteka Mafrika ya keteka a ka nne ke thabile haholo ba ka ga mokete wa Mafrika kwena mang butle pele kwena mang a tseba ntate le bitswala ka ke o se matshiso Mtloki la peng ke go mamane manonyane ya ka nnete hantle ke le nonyane ha ke ipate ya ka nnete ngwaneso ka nnete a go buele ba mamedi mantso mabedi a magago o ko ba dumedise hle o ko buele bona o ba thabela ke kutlwana o ka reng dumela mamedi ba Africa FM ka nnete ka nako yona ena ke le thabetse ke re le dula fatshe le tsitse le mamela mo Africa FM boemong bona bo ile tliseditse mokete ka sebopego sona sena so e qalang ho se etsa ba mamedi hantle ba tlwaetse go bona ha re le mane ne mabaleng a maholo hodimo mane thabeng empa ka jeno ba re bona re le ka sebopego se seng ge le ka ha re ho mokete ba shebile magangang a bona ba mametse dialomoya tsa bona ntate ke re ba dule fatshe ba name minoto ba mamele mo Africa FM a se matsidiso ke le bontate ge le bomme ge le bomme mamedi ke ena o se matsidiso Ntloki go ha botse ka mane ka Roma tuma ditšhaba Roma ya tuma fela mo fe mahofi mo mo dutseng ona teng o mo lebuwe he wena mamedi ka mo Africa FM ke bona gore na ke ba le mang tlosi ngwane so o buele ba mamedi ba ka mona kutlo gore na re sebetsa jwang wena mamedi ka mo Africa mo ke to teng ke ka mo ke to moholo ke ka mo ke to moholo bua dumela ngwaneso dumela ntate go jwang ho monate bua kwena mang ka lebitso ke o se Mosamphohla kwena o si Mosamphohla ntate a o si Mosamphohla wa o kae wa khubetswana mane ni ntate mme dumedisa ba mamedi hle o ko ba lebua hore ebe o na le bona ka jeno dumelang ba mamedi ba Africa FM ka thabezo ba le lona tsatsi lena la mokete ho monate ba ratuwa ha re duleng fatshe re mamele mo Africa mokete o teng ke le wandate ka ga sena se a le moya ntate ngwaneso a se mosa ga lebo wena o go tswa kae ke tswa khubetswana mane pela hardware ntate kwena motho wa pela hardware ntate ga le bwa ngwaneso a o se Mosamphohla ga le bwa mme bona mamedi ka mo Africa FM re tle ke bona taba tsa ka mona ke tle ka o sheba taba tsa ka mona ke bona ka dinyameletsa ke tsebena ke tla etsa jwang ke bona ka taba tsa ka ke bone hantle ke tla bona gore na ibe taba tsa ka di tla loka di sa loke le tla ntshwarela haholo fela o bontse gore bo buti ka mane ba te ba hlae mona re ba bone mamedi wa ka mo Africa FM ke tle ke bona gore na re tla sebetsa jwang na le wena ho tloa mona ho ya pele re lokela ho sebetsa ho tloa mona ho ya pele ka hona ke rata gore ke buela o siemong ke eno mona ke tle ke utlwa gore na yena ke mang butle kwena mang Kenny Mackenzie aka Super Lady ke ne Ntloki wa Roma tuma ditšhaba Roma ya tuma fela ena le batho e tso ufatedi ntse ke phutha ditšhaba se di bensa thuto ke Mamanala ke Makeresemese achi ke Kenny Mackenzie ke Super Lady kale ntate ngwaneso ntate bua le ba mamedi nke kutlo gore na go mo bona mamedi ha ke bua lena ke re fela chu ja ke tshule balo ke sentse ke re mokete o teng mo Africa FM wa tseba he wena mamedi wa ka re hle re kete ke mona mo Africa FM a se la pele ntate ke ntse ke le teng ke a leboha
o ntse le teng Eya, ntate. bona Kenny Mackenzie re mo utlwang hangata Kenny mona Mackenzie aka Super Lady. ai wena Sure. ka leboa Ke a leboha. ke yena Kenny Mackenzie he wena mamedi wa ka Maafrika leshome le metso e robong la metsotso ka nnete re furaletse ho raina ya bokae hora ya leshome le metso mong re amane ho renya leshome le metso e mmedi hantle o di mahlo e tla ga fihla hona mono go lebohe wena mamedi wa ka Maafrika FM nna le bitso la ka ke Francis ya binang ha monate wa Roma Tuma Ditjhaba wa utlwa Maafrika ka jeno impile monyetla wa hore nke ke bua le wena go nke mamedi mona gutwe khotso ntate Dumela ntate. dumela ntate wa ka Ke ntate Kgolwane ntate. ntate Kgolwane Wa tswa go potsa nong ka ba sebetsi ba sene mola o ba nka ntate o lwetsa sile bona mola. a o ntate wa ka o hopola taba tse monate ya ka kang A o nna go ntate Peter Mokheseng. O re ntate Peter Mokheseng. ntate Peter Mokheseng Ka ba ikgathela molekane ona mono hle. ka nona kweo Ya. Na nyanyana no twiki ya o sitshidi ya motle. Ya hle. o bane ba ke neng ke bina le bona Ya hle ntate o ngopotsa hole. jwale o ilaetsa jwang o la motlwela A hle ke le o teng lapeng mona na hela hey. o la monka A motle. o tile no ke o leboela ntate wa ka ha ba kile ka etsa mosebetsi ono moholo wa utlwa Ke a leboha hle ntate o ngopotsa hole ngopotsa hole. Da ntate hle. ke a leboha ntate wa ka mamedi kamane ka Facebook wa re ke kamana ka San Paulo Bothabo ntate Francis ko shebile ke buhile ntwe ntle bona bo haisala ke tsebena ke tla etsa jwang hona le batho ba nkopang a yana khabane ka nkena le ka nkena jwale ke a bona kompora ka mona di a ntatola ke tsebena e nyameletse ka ha na hlama na ntate wa ka ke bo ha ke bone ha ke tsebe ke tla bona empa bela ha ke bone bana beso ha ke bone ha ke tsebe na ke tla etsa jwang ha ke bone ahi ana ya khabane go sa tsana ya dafita me ya musa me ya mohau Maria mo fere kwa nkgonwa Jesu mongaruna he nkgonwa Jesu mongaruna nkgonwa Jesu o mongaru sasile nala ka jepa mamedi buitla le tla isa pelo ka mafisa ha ke bone mona ke tna komporo tsena di ikunyeditse ka ke bone ntate wa ka yana hlaya inketsa ntho tse bohloko ke lena le sa tsile le holo le entsweng ke morena ha more ithabeleng merenyaka ka lona ke lena le sa tsile le holo le entsweng ke morena ha more ithabeleng merenyaka la mo Afrika ke lena le sa tsile le o ke tsere ha monate ka kuting motho o ke tsere ha monate butle wena Lisa,
tsatsi la leholo tsatsi la thabo le ntsweng ke morena ke lona le legeleng ka ga lona ka jeno maele mabedi wa gona maafrika ga tsamalelela monate metso gona ke 22 ka morago ra bokae ya leshome le motso mong re tsamaya jalo le wena o mametse Franzizi ya binang ha monate wa Roma Tuma Ditjhaba stage sana ke sa ka jeno ntate ke tsamaya monate Home Africa ke Facebook mano ya mabedi ka Africa Franzizi ba go shebeletse ke le ka mona ka kae ka Newcastle ke ka mona ka Newcastle hona jwale ntatwa ka ke na le wena ke dutse fatshe ke na me monoto ntatwa tsa ka ditsamaya ha monate ke mametse ba Africa a ka thabela go bona ntate Franzizi ka ke thabetse go bona ntate Franzizi go ntatwa ka o ke thabetse go bona ntate Mokoni ke thabetse go bona ntate Mokoni ke tla lolona monate o mametse se seholo sa le moya wena mamedi ke itse ke nka ditaba tsa re ke bona ka mona ke nke mamedi ke tse ke bua le mamedi ka mona wena mamedi ka Africa 21 ha mmoho le 59897 ke dinomoro tsa mahala tse o ka kenang ka tsona ka kwano ke tse ke bona gona ke tla nka go bemo ye wena o fane ka ditaba tsa o fane ka maikutlo a hao o jotse gona o shebile lo kae o mametse o lo kae go ntse go tshwere jwang re tsama jwang le wena mamedi ka Africa FM ke a bona hore ba re mokete wa dipapadi wa Africa FM 2020 ke maikutlo a hao wena mamedi ka mono ka Facebook ka mono ka leqepheng la rona la Africa Radio Television wena mamedi Mr TV ha o le jalo re ntse tsa majolo le wena monate bona ba isale e re tlese ke ba senya nako ha ile mona ke bona lao o santsa no khotsofetse wena mamedi hona le pine ke rata mona reng ka hlahlathela feeling halelele ke sena modimo ke sena letho a o ka hlahlathela bute ke mamedi ka mona ka go teng khotso le na Francis wa Phatamai ala lawe mewaka Mukaza ko Francis wa Roma yire ke zwe batho Francis wa Apata abo wafuke ke bua le mang o bua le mokhodumalo no opposite ya Mabuti tsa sale ga go zale le Mabuti mpe ke bua le ena ke re na ntse go bombo ya ha a me ka ke khotsofetse nkgono ha ba ntshebile mametse ka mono ke thabile wa utlwa mohaisane Manetse mohaisane ke Francis wa Phatamai ke Francis wa ke a bua tshwara jalo mohaisane wa ka tshwara jalo o ba jwetse ba mamele mo Africa hona jwale ke mujetse se malhlono ka go mamela hombo ya hao Thabile ntate bye ga le bomme wa ka o utlwa tata bye me ka mga Phatamai ke bahaisane wena mamedi taba tse monate wa bona bahaisane bo botle he bo etsa taba tsa mofuta o tjena wena mamedi wa ka Africa FM butle ke utlwa ka mna na re na le mangkhotso ha Francis ya binang ha monate ke wena o ja o tene Francis ka go fotsa maho go nthatsa khalele go gwetsa ke gutlatse kae moraonyane ke reng ke o lateteng ke o be haufinyane Francis wa nhlabola hleke me malhlodo no kokko ka Nketshane ke a leboga ka mono ka Nketshane o utlwa mme ho ka mongaka ai ho monate fela ke a leboga mme wa ka utlwa Thank you Tate Francis ya binanga monate a se mo mme wa ka ke a leboga a se mo he wena mamedi ke a feta ke bona ka nqena mama ba ntshwara ka mane ka Facebook ba ba ga ba pere hantle bana ba Tate Francis ba batle bona bo isana bana che ba re cheese ke cheese ka bo ke cheese ntho bana cheese Francis ba ga ntho jwalo bana ntho o ke ntwane ya bo wow ke na le bafana mona ke na le bafana ke tlo fa bona ba ke ba bua le wena mamedi wa ka Africa khotso ke a tshepa mo ifo feletse mona ha e ba CD e ya Lesotho ke le la ba tsitsi ha iyo bina le temo le bina nke tse o khotsofala bina o tlo tseba o khotsofala so khotsofala ga tlo sala ba lo go nzongolota go sa riyo bina nya ha e ba CD e ya iyo mo bina ke ntse ke le ka o phetla mona ke a bona gona le matephe a mang ka nnanya ba go ga ile a nyamela ka phoso o tla ya ga e ka maoto
Lesotho lekile laiba tsietsing le monsa sekete le makgolo a robo ha ele mashome ana tsile metso yayo na ine tsiletse le metso ya ntate wa ka o kae bisika ya hawale o baleile ne ke re ke motabole hloho o utlwile hore re tla motabola hloho mamedi ore magato a ka motho a re magato a ka butse nke mamedi ka nkena ha ga bosibo bolo khotso Hebo. Hebo. Ai bomme wa ka dumela. O mema ngokae? Waibona na au nna ke batho a chiki go gotsofetse ke a tseba o tshile jo lo gotsofetse wa mo re tsamalo na mona ona pine ke rata mona ka hlathela ba ibiza zamzam Zamzam. Ke re ke ka dithabetse ha ke tla bona go nwa motoho wa se Zamzam ze ko ine ke ba metsa ga mo sa bosiu motsiage ke la ka tsoka go ya ibe o ila kena o le khonolo le la ko re ne ke tlo mo bontsha gore ta tsinena ke lokile motoho wa sebika ke ne ke lokile ntate ke loketse se Zamzam mamete ta go pinena ha monate pinena a tsaba go bolelle ke sefela se monate bona ba haisale ka hlathatela feleng ha lelele ke sena modimo ke sena tshepo ke sena modimo ke sena tshepo ke sena modimo ke sena mamedi butla re ke ga pineng pe ba bapanya butse ke banke mona ke gutlo khotso ke ena le tsa tsela thabo o sabaditse wena ngwaneso o sabaditse o tsanyana o tshwane lo dula fela o tsanyana o se o tshwane o se tsele tsobutle khotso Ntate Francis me mina ngamona Francis acha o tene Francis we unkhatsela fayela ke bua le mmemang Yasina kama shamula kamuna ka goma au sirina ku wetse ke a leboa ka mono ka mogwa ka goma ka mono moaisane wena o miaka wa utlwa papa nyane bo kanne dina denfrani o khotsofetse mono mo teng khotsofetse hona ha sale ke mamela go ka go se witse tla bulosa bona dula le gona mme wa dula fatshe ona mme monoto utlwa Azina giditi sa sele ka sa phale tsengi bapanyane Hani tsena se fapa ne mo go ngwaneso Aja ke na le te chance bye mme ya le wandade asimo he mamedi motho a go mametsi ka mona ka mabita go shebile ka mona ka mabita ke tsamalo ena monate e mongwe ba nne le di fela re nna nto go fa yona ntate France ke gau ke tsena ngwaneso ha ntho ngwe ke na le yona go fa di gau ke tsena tsa ga to tsa ke tsena ke dinye mono ke ntse monate ke tsena ke tsebe nna ka ke dinye ke di kapa a motho a go shebile ke ka mona ka hlotse ntate wa ka go shebile ka mona ka hlotse khotse ka ya gapatseya khotse ina ya ka ya gapa ka hlahlathela butle ha re
basanete Sidima semapodi semonati Haradi kaka sadi bataulom Kanaka sheka kashora hakakang Gibata missing Impa husilito Jo hili khamati felam Lemunyelan Kashahatela Oh, kisina modemo Oh, kisina lisepo Olele fifi Yolalin khamide Kisiesi Hallelujah Vale kiboni sidi basanete Au sidi basema podim Semunate Mahateng ahushwa Kautwa linswim Liri wena ya nyorilwen Komesing Hakitoti makabona murere Au kije so amdisa A emisi di pensa mop Hallelujah! Kia ora. Sisom.
mamedi re tsamaya jalo le wena ga monate metsotso ya gona e mekae ke le šomele metsotso pile re le ba goreng ya lešomele metsommedi wena mamedi wa ka ka re a tsofala ga ke tsebela re tatse ba o sebetsa jwang butlekileng ke jo ka mamedi mona ke a gola mamedi ba ke tlanele ke o bona o e tlabese ba mamedi ba ka bane ka ketelelong wena mamedi kgotso osa o feleletswe nna ke a ona mantswe a o nna ke banna ke bua le mang a o nna ke a leba mme wa ka utlwa kgotso mme motho wa re ke kopa ko mine pina yane e buang ka AIDS ke a kgola gore a ko ipaballe motšha a ko ipaba tšhefo gantsetse o ntabola tlhogo o bokalakata itso o ntabola bokalakata a go ntabola bokalakata halleluja ntabola bokalakata butleketse tsenena mabedi ka pinena e tlhaeteng o butlekeng ke mamedi ka mona ke bona gona mamedi o teng wena mamedi wa ka ke onke ko be moyeng ke kutlwa kgotso mmewe ao mme wa ka tle ka motlwelo ka mono o jwang o ntse re shabile ka poro mametse kgotso e boetse wena motho wa modimo ko o etsa maqephe a mangake a bone mona ka mokgwa maqephe ana a le mangata ka teng o na le mpida boebo a e ya nna kgabane o na le bolesotho le kile la ba tsietsing ke le ka o phetla mona maqephe a tabuile ga ke tsebe ke tla etsa jwang nentse ke le ka o sheba butle ke tla sheba utlwa sheba le le shebe ka mogarona ka mono le lona ko batho ba le bona ba eme fela ba shebe ke yona ntho e ke bona shebang mmewe ka nnete ke yona ntho e ke sa e utlwisising a ko ipaballe motšha a ko ipaballe mme o itšhwese butlekeketse tšhenena mamedi wa ka maafrika ke a leboa mme wa ka utlwa helele dula le nna na mofokeng wa ka dula le nna wena mme wa ka nna le wena re tsamaya re ya mane mo e tla ga ke a gona le wena o bokgotsofetse ka mokgwa o ikgethang kgotso mme we ke le rate go ka tsa ka mona ka katša ntate yahle mme wa ka ke le ka fitea ke taba tsa maphelo ka kae bo dingakeng ke mamela hantle empa gona jale tjena ke ne se ke kgafela ke utlwa gore batho ba go qetela ke utlwa difela tsena ne ke rata le nna ke re Lesotho le kile la basi le monsa sekete le magolo a robo haile le masube ana tsiletse le metso ya yona inesilesi ha o le jalo ke thabile ba ke kene ne ke o thabetse le nna ke thabile haholo hle ke tsila ka jeno ke tla latela radio ke mamele ke bile ke nna ba kopa gona ga tla le bona jwa magangang a o nna ke banna ke khutlile ngakeng ile ka ngwana ka a le ke go nkenela magangang ngatshe ha ka ba ha bona difoto tse di tla hlafela di sa bapala ha ke tsena go le tsalang pepe wena mofokeng ke thabile o ke na le lona mokete mona ntse ke kene ka le bo mme wa ka utlwa kena ke tebetsa go ntate hle mme wa ka ke le buile utlwa ke a le bontate a se mohe mofokeng a se mohe wena mofokeng wa ka a se mohe wena mofokeng wa ka ke nke mamedi mogotso ntate fanse dumela hle mme o jwang ke nna thoma le fane ka Roma go mametse ke a ketika le wena mona ke ka le wena o thabile
monate ke moketeng. Mokete o teng. Ka Roma ka mono ke a leboha mme wa utlwa. O Kenny Mackenzie. Eya. Kanjinda. Mme wa ka. Bana beso e reng ke tsamaye ka mane ka mo ba mamedi ba kopileng ka teng ba re a ko ipaballe motjha. A ko ipaballe motjha. We trace ntate. AC keke ya besa watuka. A ko ipaballe motjha. A ko ipaballe mme. We trace ntate. AC keke ya besa watuka. Lerato la nnete. Lerato la nnete o moratu wa hao. Motshepe ile mamello. Lerato la nnete o moratu wa hao. Motshepe ile mamello. A ko ipaballe motjha. A ko ipaballe mme. We trace ntate. AC keke ya ubesa watuka. A ko ipaballe motjha. A ko ipaballe mme. We trace ntate. AC keke ya ubesa watuka. Itwela namo. Amen. Dientele mahari. Ibetsen chao koma tsaezo. Eke dientele mahari. Ibetsen chao koma tsaezo. Ipoloken Thobalanong. Di condom di sebediswe. Ipoloken thobalano. Eke di condom di sebediswe. Di pito le bohlola. Di fele. Di fele. Di pito le bohlola. Ha di fele. Di fele. Ke nnete re tla e hlola. Au banna a ke nnete mama di buta go fa ona ipaballe motjha man obana ena he ke molaetsa o moholo ke tsang wila matha ma Africa mona ho tswa ka le motsane tsa bo 2003 jwale mo rileng ga itsa network hona le mo re neng re ntse re kopantse le sothulena kaofela wena mamedi wa ka re na di support group di bakeng tse ngata tse ka tsebang hore di ka ema mona ya ba di a bolela hore mo Africa e kila tsa malo rona le Francis Ntloki re ntse re etsa mosebetsi wa ho thusa dikgutsana re bokella le ditšhelete mona tse bona di tseba hore di thusa di support group Ile mosebetsi o moholo ka Maafrika ha isa le re tsamaya le ona o tloa ka dinako tsona tseno ho fihlela mona mo re teng Hayi hole Maafrika hayi hole nna butle re ke tlwele mathe Hey,
nnete re tla hlola wena mabedi ka maafrika ke tsebe nako ya ka e tsofetse hona wa haisale nako ya rona e tsofetse bana beso abuti o go atamele ngwana e sepela microphone wa ka mona o go dumedisa ba mamedi o go itlhalose hle le wena o go ipolele o go bolele go ka o bile ka ga mokete o go bolele na o ikutlwa jwang ha re go utlwa gore na gore kwena mambua khotso ntate ngwaneso o jwang ai kanete ba bona ba o shebile ba mamedi ba bohi ba ina television ba o shebile ngwaneso ka nnete ba bo hantle ne ke batla go batla go ba dumedise o ba bolelle gore na go wena mang o ikutlwa jwang ka jeno re be o ka ga studio sa Africa FM o ka ga mokete wa Africa FM o hlaile Facebook ya Africa o hlaile television ya Africa FM o bua ke ba mamedi khere ke ntse golang pele ka Africa FM ka lebitso ke re Thabile Ntloki ke motho a mane Roma empa ha jwale re santsane re dula ka mane ka Phathamae Maseru re thabile haholo ka nnete o ba karola Africa FM ha iketeka ka mokete wa sebopeo sa mofuta wa ona ko 20 mokete wa sebopeo sa mofuta wa ko Sesotho se monata ka re thabile haholo ba ka gola Africa FM ene ka re Africa e hole le Basotho le television ena yona e ne tswele pele go isa pele go e ska emisa moketeng fela hle be ntwe tsellang pele ngwaneso mabedi eno a bua mmona ke re Thabile Ntloki ke motjhana ke ngwana wa gaitse di Ntate Francis Ntloki ke re Thabile Ntloki o se ke tlo bontsa ya gore jwale ka ga ntlwene a Ntloki ena ehlile re tsamaya re le dibini kaofela e mong ke ena wa mmona le wena ke rata gore nke kutlwa gore na ena o tla reng go ena bane ke bona ke setse ka metswe meraro fela pele wa ga re shome metse mmedi dumela ngwaneso khotso tle mohlompe wa jwang ngwana mme petsefeo ka ba ya ka nna monate ke Thabile Thabo le a isale a go dumetse ba babedi ba ka Thabo e pelonya ka mona ya kgapatseha o banna go ke thabile haholo ha ke le karolo ya batho ba bang ba ketekang le Africa FM ka wena ngwaneso nna ka lebitso ke le Bohantloki le ngale le leholo le ngale le leholo ha ke thabisi ko itse wena mohlomphi wa ka empa ke rata gore Africa e hole la Basotho Africa e ahwe ke mona ka mo Africa gona ba bang re mona mo re phelang teng kwana mo re phelang teng le ntse le mesebetsing e re sebetsang ke ka mo Africa ntho tse ngata tse kgolo tse re di bona ka lebaka la mo Africa FM mme ke se ke re mo Africa e hole ngwaneso ke a leboga ke eno ke leboga Ntloki ke le ena ke ngwana wa gaitsedi ka go fella lapeng ha ba le tsena he o tla bona atamela wena ngwaneso ke na le auskinewe ke enwa ke ena ke bana ba ka bana ha o ba bona ba le ke bana ba ka bana he enwa ke mogadi ke Kenewe Ntloki Kenny Mackenzie aka ke ena motsamaisi wa lenaneo la tsa lapeng ha o jwalo ntate o re ba mamedi motsotsona fela e ka re na kwa gona ile ntate ka nnete mmedi wa mo Africa FM ha ke na ditaba se ka ka mo Africa ha e holele Basotho e holela motho e mong ka nnete re sentse re bana beso arch ka nnete re otlile mo re entseng ga leboha ke na tebo e lekaneng ke leboile tapelo ya khotso wena mamedi hle amen UK a re ke UK mona ke re amen jwana we o nketile jwale ka 18 Ntate Francis ke a leboa bana beso hle ke sentse ke hohle mo le mametse le lona teng hohle mo le re buile le lona teng ke sentse ke wena hle mo buya motle ke sentse ke hle wena mbuya motle ke sentse ke wena mamedi ya mo amotle ke sentse ke wena hle motshetsi ya moholo nomoro ya ka ya mohala ke ya 64 le 04 le 34 64 04 le 34 ke yona ntho ke go kopang hle ke go pa o kengele tsola ha o mono ntshetse ke batla o fa email address ya ka ke ya francisintloki@gmail.com francisintloki@gmail.com o ka tseba o tsware ona marangrang a jwalo o bua le nna ona mono wena mamedi hle ha ke tswa ke sentse ke tswetsana ka ona mantse ona na ke sentse ke go wena ke lebile haholo se le sa Africa ke lebile mohlophisi moholo ke lebile mohlophisi bohle sentse re leboa bohle ba tsebile o kengele tsoka ka ga mokito
motona ka ne sentse ke go wena hle thapelo ya khotso modimo boloke Lesotho le Basotho mamedi hle sentse ke re hotle lefatshe ba UK ba re mametseng South Africa ba re mametseng ba le hohle ba iso sentse ke re hle ha re ka fela 1 2 3 Asimo, bye bye.